الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أنبياء لتنو mba demeñini amba yafadeli amba ñini alafiya kan kisi kabañire kuntoro manan ka barajumu ni alay jomin kan dawde kanda bagaye ni alay jomin fili kanda bagate sorola ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka kidendo kisini nema baka no temena ka boye fodi bawka ala ka jow anka do ala ko aka qur'ana bayin kono walaye qur'ana jigili damina laylatul qadri suinde kono o laylatul qadri suyi ni alaye mo min biama ye bato ka kono aka bato kausa kalo bakrenya o malikaw be jigi akono jibrila yerebola ko asubbe kisilendo fana ko kata fajiri kenechi aya worela ala ko alaye qur'ana jigini damina sudela sumi hera kacha sumi barikalendo ko o suyi alay ala yereka ko la benembe ko abo latiga kono balmo sungalo minyire fule folo pasamantiya bala kateme kalo towuka kirenya Allah su kata jolima man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Kiden ko konni mo min sungalo nafila injo ni limani yaye ani ni dalem bala ko qiyama la bi sarala ko ka junubu muslimunun temena ibolo ala buyafa o de ya to sabatira amba ishetu bolo. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في عشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. أمباشتكو وستيدن تنبير جيجا منك سنغلو لا قواتون توكي كالو تولا ko sungalo tallaba yin fana ko abe yere jiya minke wala ko ato fana ke sungalo tola lailatul qadri min fulani nyambal mo sudo sumi ni ala yere ya mankutuni ko dama dowye ote o mankutun te su to bolo folo ye munye ala ye ni suyi mankutu ko ale ye qur'ana yere jigili damina ale de kono. Inna anjalinahu fi laylatil qadr. Alay suyi mankutu no oye ka bosu to chela afulana alay suyi mankutu ko abato kausa kalo bakele batoy khayrun min 1000 shahr. Laylatul qadr su ni alay biyama abato kausa kalo bakele batoy obeta fos sambi segini ko ninya fulanay sabana alaye suyi mankutu ko malikiyaw be jiga kono tanazzalu fihi almalaikatu wa ruhu
فيها كم لكو بجي سوين كونو أني جبريل يري نيني سبنا على سوم من كتني ميني كابوسو توجيلا أنانينا على سوين من كتو كو سوين بكسيلندو ليلة القدر سوين كسيلندو شيطانو وبيتشيالي كسو تولا وبيتشيالي من كسو تولا وتسكو تشيالي كليلة القدر لا ليلة القدر سوين فنا على بمغتامن دكشا فنو كبو جهنم سلام هي كامة الفجر نيام مانكوتو ناني ناي ني علي سوم مانكوتو كبو سوتي توسو توچلا اما مانكوتو دورونا على ليلة القدر سوم ايام مانكوتو ني كوسودو كو باركالين وخيرا كبو إن أنزلناه في ليلة مباركة ko alayele ewa qur'ana jiglita mina sula sumi ahera kacha ninye aman kutu durunai aman kutu worona ni alay sum man kutu ni minye kabo su to chela akolla tigeu salla tigebe ala babe qullahu mahfujula kadim malikawma lailatul qadri sudala fiha يفرق كل أمر حكيم على كوكو نيلا تيجدو نيكول لبنندو ني على بولو ليلة القدر سو مبو بي الله المحفوظ لا قادم اليوم صلى تيجبه كتسالو ليلة القدر سوما كنا ميوا نينا ليلة القدر سوما او سامو مل تيجتو نديرام اليوم نينا فنا ليلة القدر سو na kera su minye ka to asuina fo sanwere ka lere qadri su fo sanwere ta sammu mella tige ala ba bedi markewma ala isu man kutu ni oye wodi akam man kutu worona ka bo su to cela ala isu man kutu wolon fulanna ka bo su te ucela koni ala yibbe ishema yibbe nasuima ko ika junubu mise imbebe yafa قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه كيدنكو أكون مؤمن ليلة القدر سو نيا جو عليه إلي منانين دوناي إبا جاتي من فنا وقياما على بيسرالا ويكا جنوب مشي منون تمنى بلوكو على بابي يافا walambalmu ni su an kan jija kuno kiden yare sallallahu alaihi wasallam sungalo tola tan folo ani tan fulana kiden tumbe batoke aben nafila ke me abe dota kasino me lailatul qadr minye talaba kiden te sunu wan aisha radhiyallahu anha قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر أحيا ليله وإخرج أهله وجد وسد الميزار أم بايشتكو وچيدن تنكرا كوني سنغلو تلبا كوني دونا وچيدن با سببه نyanamaya أتسينو غاكونو أبا كدنبا يكونو أبا جيجا aba kata fesiri kosobe mana aba yire mapo muso yire de la ka yelema misiri kono talaba nin talaba nyana malikaba balmo anka bato sungalo tola nye bato mununke saragati bodo wa qur'ana kalando wa jikiru do wa duwa do wa nafila salli do wa talaba inna anka do faraka kide tallabai ni sungalo to tunte kelenye apolo tallabai anka nyanamaya anka leta de qadri su anka nyini abe tallabai de kono mi abe su kele minna ala yo to kana puran kanche sirde anka nyere jija kide ko taharrawu laylatal qadr fi asr al awakhir min ramadan kide ko laylatul qadr nyini sungalo tallaba akwa yelletel qadri aya nyini ode kono
ni hadisa bunu umara ya fo anyona sabatiran ba shetu bolo wanka lailatul qadri sun wanka nyini tallaba inkono hadisa wore nana tiren ko taharraw lailatul qadri fil watri min asr al awakhir min ramadan hadisa dola tiren ko lailatul qadri su aya nyini sungalo tallaba aka wotirula mugani kele mugani sabai mugani duru mugani wolonfula mugani kononto ako wotiru anka nyini ulude kono wala mbalmaw ankan cesiri amba aishatu ayecide nyinenka ako yala ninne ye letel qadri suido konni suinde letel qadri suye nkam mufo akono kiden ko ama sallallahu alaihi wasallam akonni benna letel qadri suma ni yado ko sumin do kafo allahumma innaka afu'u tuhibbul afwa fa'fu anni akoy kafon tigi ala e ya famma sade ebe ya fafe ika ya famma letel qadri su pasque la tigo be ka kono ni ya sudo ibe ala delide ala be samume aba latigeta kadi malikyauma wala nika ko beddi malikyauma kasura la ya farima odiato kidan ko amba setumani letter qadri shudo nin do wude fo akono samume latige betta kadi malikyauma nika ko betta kadi malikyauma akasuru ala ya farika junubula ntigi ala e ala de ya fa masai e ala ede me ya fa masa be ya fa fe alaika ya fa ma ani fana ni kala tige beta kadi malikauma na ya suru ye junubu to de ye ala deli ala ka ya fima ika junubu inna wala an kan jija suyin kono duawula qur'ana kalawunna funan shiriya wula anana aywa amba aisha bolo ako ewa nyana abdullah ibn abbas ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril wa jibril kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadana yudarrisuhu al-quran qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu jibril kana ajwadu bil khair min rihil mursalat abdullah ibn abbas ko ciden de tunye fonnan shirya kateme beka ko ciden ka fonnan shirya ko abe walagata ka jide tumami ni jibrila ba kumbe nyogonya ko jibrila ko tumbe ciden kumbe nyogonya sungalo kono suosu abe ciden kumbe nyogonya ka ciden lakala qur'ana la ako wakati mi ni ciden ba jibrila kumbe nyogonya ko ciden ka fonnan siriya tumbe ci ka cari ko mi finye cilen cogo finye cilen be cogo mi ko ciden ka fonnan siriya ko tumbe cari ka teme oka wala an kan jija tun bedde ka jidi ambolo tallabayna qur'ana kalam munu antu nyo ke tamfolo ni tamfulana la do ka faraka jikri munu antum bu ke tamfolo ni tamfulana na tallaba do ka faraka duwawu munu nantum bu ke tamfolo ni tamfulana na tallaba do ka faraka sarakati bon abbe ka jidi tallaba ani sungalo totun te kelenya ala ewa ciden bolo de ciden ka bato aba be jidi tallaba inkono ka do fara be ka de awan kan jija awan balmo ciden yemmin faraka an kana nyino ko de bisukun kalasi wodi ato ciden ko man qama laylatal qadri imana wa hisaba akon niya joni limaniya ani ni jigi bala ala bisara iya do bara nyuma wula bara nyuma pour ala ki ka bara minaye ko fula be wakati be an kana nyino ko an ka nyogo hakili jigi ulula o ko fula nye jumaye bisukun kalasi ko namba ke ni la khara nyini de do bato de do an kan du sukun kalasa ka ke ala kelempewde
an kana ko fo dina ko an kana fo dina ko an kana ke pour akaye ube akamme pour nkatanu ube tiyan nafa do kama bato kana ke wayde bato ka kala sikake ala kelempe wude pour bato sarati bele bele ba fula mimbe bato la ani bara nyumala pour ala ka minaye bisukun kala side afolo faman kana yurizu liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik ibadati rabbih ahada alakum mugumi ni benne alakum be nyogonya jigi lagara bara nyuma kede bara nyuma inketo ikana foy faranka bara ina alako hadisul qudsiya kono ana aqina shuraka'i an shirki man amila amala fashraka ma fihi ghairi tarakituhu wa shirkahu alako hadisul qudsiya kono akoni mugo niye ewa mugo nawu jera na besheka je nyogona ka je nyogonko ni ala fana besheka je nka je nyogoko kateme auka ni mugo ye bara kene alay ye fengure farane ala ko bara yin kono eni ka bara be makotala eni ka bara be ni ala makotala donc an kan duskun kalasi baraw kake ala kama barawye fotaw kake ala kama baraw kake ala kama bisukun kalasi an kan ji jol ade inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala tebbe ka bara mina koy ala ko mo munum be sirala nye ne ala bulu de ka bara mina man amila saliha min zakari aw unsa wa huwa mu'minu falanuhayyannahu hayatan tayyibatan ila akhir al-aya ala ko ni mo mi bara nyuma ke eye cheye eye musoye ni ye mu'mini yede ni musrikiya bi bolo fulanka fuya bi bolo duskuma khalas idalente alala alamma ko ti ka bara la de ala ko kera che kera muso ni mo mi bara nyuma ke ni ye mu'mini ye idalembe alala ne ala bila nyana mo ya jiya kono nyana mo ya togo nyuma wallahi gara ye bara nyuma mununke mbu sara ika bara nyuma na fana balma fulana ye munye nan kan ka koloshi an ka fotawla an ka ketawla dina kola batola la gara nyinila baraw kabbe ci den ka sunna ma de an kana nyogon ne gaw kade an kana nyogon masalahu kade bahara sarati fulana de ka baraka be ci den ka sunna ma wama ataakum rasulu faquduhu wama nahakum an fantahu ala ko ci de nyemindi aw masariyal na dina la batola ayomina ci de nyaw bali minna ayo toyede فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم في على يركو قرآن كنا كم مغوكو يركو لسيده مغو منو بتشيدن كان يامر كم سوسو كاتابولو سوسو كاسيرا سوسو وكو يركو لسيده فتنة كانوا سرود سكون توسير بونكاسير لا أكون من فتنة جماعة الكفر والنفاق وبدعة مغو بي كتشيدن كتاسرنا كسنة سوسو ite bonni sabat dola kelena imma ciden ka sunna sosoli dona ki polo kafiriyai idusukun kono ube adona ke munafiqiyai idusukun kono ube adona ke bidiyai idusukun kono ciden soso te bonni nango na mi ke kafiriye abike munafiqiye ube abike bidiya mo bun kasiriye ni ko ni ayat tafsir aw yusibahum azabu alim ako ajabu alimu fana yemunye alqatlu aw lihaddu aw habus wa nahwi jalika ako la jabat dimine fana yemunye fagali ube haddu ube kasodo ube nuna nyono balma parce que ni fanga be islamia la ni islamia kiri de be boli fanga bala bidiya mo ciden soso paga imma ina ciden soso la hala dola ana yiri la isagi ko nima sagi ko ni faga imman ni ciden soso la hala dola ini haddu min kaka una boyla imman ni ciden soso la hala dola
nini kaso do de kaka silama nyema ni do kaso la ube ni nyangili sugu min kaka ana akila bunka siri ko azabu alimun fana yo ode awa ciden fana ko man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mugo ye barake nin dinala bara min ne cide mi nyamar yala ika bara be sagim Allah gara walambe ala deli leratul qadri su min fulani ne talaba min fulani ne leratul su nyini ne min fulani ne anka fotaw anka ketaw ambe ala deli uka kalashi alai ambe ala deli uka be ciden ka sunnama sarati bele ba fula nu bara nu ko bara nyuma sarati bele ba fula min bala nin fula de do bisukun ka kalashi aka be ciden ka sunnama subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أنبياء لتنو mba demenini amba ya fadeli amba nyine ala fa kan kisi ka banyere kuntoro manan ka baraju ni alay domin kan dawde kan da bagay ni alay domin fili kan da bagate sorola ambe seriya muhammad wala ka jondo wala ka kidendo kisini ne mabaka no temena ka boy fodi bawka ala ka jow anka do ala ko ka qur'ana bayin kono walaye qur'ana jigili damina laylatul qadri suin de kono o laylatul qadri suin ni alaye mo min biama ye bato ka kono aka bato kausa kalo bakrenya o malikaw be jigi akono jibrila yere bola ko asubbe kisile no fana ko kata fajiri kenechi aya wurela ala ko alaye qur'ana jigini damina sudela sumi hera kacha sumi barikalendo ko o suyi alay ala yere ka ko la benembe ko abo latiga kono balmo sungalo min yere fule folo pasamantiya bala kateme kalo towuka kirenya Allah su kata jolima man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambi kiden ko konni mo min sungalo nafila injo nilli man yaye ani nidale mbala ko qiyama la bi sarala ko ka junubu muse munun temena ibolo ala bu yafa o de ya to sabatira amba ishetu bolo قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في عشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم أمباشتكو وستيدن تنبير جيجا منك سنغلو لا قواتن توك كالو تولا ko sungalo tallaba in fana ko abe yere jiya min ke wala ko ato fana ke sungalo tola lailatul qadr min fulani nyambal mon sudo
suminni ala yere ya mankutuni ko dama dowye ote o mankutunte su to bolo folo ye munye ala ye ni suyi mankutu ko ale ye qur'ana yere jigili damina ale de kono inna anjalnahu fi lailatul qadr ala ye suyi mankutu no oye ka bo su to cela afulana ala ye suyi mankutu ko abato kausa kalo bakele batoy khayrun min alf sahar lailatul qadr su ni ala yi beyama abato kausa kalo bakele batoy kalo bakele bato obeta fo sambi segini ko ni nyefulana yi sabana ala ye suyi mankutu ko malikiyaw be jiga kono tanazzalu fihi almalaikatu wa ruhu fiha ko malikaw be jigi suyin kono ani jibrila yere ni nye sabana ye ala ye su mankutu ni minye kabo su to cela ananina ala ye suyin mankutu ko suyin be kisilende do lailatul qadr suyin kisilendo setanen ube tinyali ke su to wula ube tinyali min ke su to wula wote sako tinyali ke lailatul qadr la lailatul qadr suyin fana ala be mugo caman de kisha kono kabo jahannaba ma salamu hiya akamata lil fajr ni nyam mankutu nani nay ni alay su mankutu kabo su te tu su to cela amankutu duruna ala yen lailatul qadr su aya mankutu ni ko sudo ko barkalen wa hera kapo inna anzalnahu fi lailatin mubarakati ko alayele e wa qur'ana jigli damina sula sumi ahera kacha ninye amankutu durunai amankutu worona ni alay su mankutu ni minye kabo su to cela akolla tigeu salla tigebe ala babe bollahul mahfuzula kadi malikawma lailatul qadr sudala fiha yufraqu kullu amri hakim ala ko koko nilla tigedo ni ko labbenendo ne ala bolo lailatul qadr su mbobe bollahul mahfuzula kadi malikawma salla tigebe kata salo lailatul qadr suma kana mewa nyina lailatul qadr suma o samu mel tige tundira malikawma nyina fana lailatul qadr su na kera su minye ka to asuina fo sanwore ka lailatul qadr su fo sanwore ta samu mel tige ala ba bedi malikawma ala isu mankutu ni oye wodi akam mankutu worona kabo su to cela alay suyi mankutu wolon fulanna kabo su te cela koni alay be shema ibe na suyima ko ika junubu mise imbebe yafa qala sallallahu alayhi wa sallam man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min jambi kiden ko akoni mogo minye lailatul qadr su niya jo alaye illi mananen do naye iba jate mina fana ko qiyama ala bi sarala ko yika junubu mise munun temena bolo ko ala babe yafa wala mbalmu ni su an kan jija kono kiden yere sallallahu alaihi wasallam sungalo tola tan folo ani tan fulana kiden tumbe batoke aben nafila ke me abe dota kasinugo me lailatul qadr minye talaba kiden te sunugo wan aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija daqala li ashru ahya laylahu wa yaqja ahlahu wa jadda wa sadda al mizara amba ishetu ko ciden tunkera konni sungalo tallaba koni donna o ciden ba subbe de nyanamaya ate sinuga kono aba ka demba ya kunu aba jija
aba katta fesiri kosobe mana aba yere mabo muso yere de la ka yelema misiri kono tallaba nin tallaba inyana mali kama balmo an ka bato sungalo tola nye bato mununke sarakati bodo wa kurana kalando wa jikiru do wa duwawu do wa nafila salli do wa tallaba inna an ka do faraka kide tallaba inni sungalo to tunte kelenye apolo tallaba an ka nyanamaya an ka leta da qadri su an ka nyini abe tallaba inde kono mi abe su kele minna ala yo toganna pour an kan siride an kan yere jija kiden ko taharrawu laylatal qadr fi asr al awakhir min ramadan kiden ko laylatul qadr nyini sungalo tallaba akwa laylatul qadr aya nyini ode kono ni hadisa bunu umar ya fo anyona sabatiran ba shetu bolo wanka laylatul qadr sun wanka nyini tallaba in kono hadisa wore nana kiden ko taharrawu laylatal qadr fil watr min asr al awakhir min ramadan hadisa dola kiden ko laylatul qadr su aya nyini sungalo tallaba aka wotirula mugani kele mugani sabai mugani duru mugani wolon fula mugani kononto ako wotiru anka nyini ulude kono wala mbalmaw ankan cesiri amba aishatu ayecide nyinenka ako yala ninne ye letel qadri suido konni suinde letel qadri suye nka mufo akono kiden ko ama sallallahu alaihi wasallam akonni benna letel qadri suma ni yado ko sumindo ikafo allahumma innaka afu'u tuhibbul afwa fa'fu anni akoy kafon tigi ala e ya famma sade ebe ya fafe ika ya famma lailatul qadri so pasgal la tigo be ka kono ni ya sudo ibe ala delide ala be samume aba la tigeta kadi malikiyawma wala ni ka ko be di malikiyawma ka surala ya farima odiato kidan ko amba setuma ni lailatul qadri sudo nin do wude fo kono samume la tige betta kadi malikiyawma ni ka ko betta kadi malikiyawma akasoro ala ya farika junubola ntigi ala e ala de ya fa masai e ala e de ya fa masai be ya fa fe ala ika ya fa ma ani fana ni kala tige beta ka di malikauma na ya soro ye junubu to de ye ala deli ala ka ya fima ika junubu inna wala an kan jija suyin kono duawula qur'ana kalawunna funan shiriyawula anana ewa amba aishatu bolo ako ewa nana abdullah ibn abbas ako kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril wa jibril kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadana yudarrisuhu al-quran qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلات عبد الله بن عباس ko ciden de tunye fonnan shirya ka teme beka ko ciden ka fonnan shirya ko abe walagata ka jide tumami ni jibrila ba kumbe nyogonya ko jibrila ko tumbe ciden kumbe nyogonya sungalo kono suosu abe ciden kumbe nyogonya ka ciden lakala qur'ana la ako wakati mi ni ciden ba jibrila kumbe nyogonya ko ciden ka fonnan siriya tumbe ci ka cari ko mi finye cilen cogo finye cilen be cogo mi ko ciden ka fonnan siriya ko tumbe cari ka teme oka wala an kan jija tumbe de ka jide ambolo tallabayna Qur'ana kalam munu antum nyo ke tamfolo ni tamfulana la doka faraka jikri munu antum bu ke tamfolo ni tamfulana na tallaba doka faraka
duwawu munu nantum bu ke tanfolo ni tanfulanana tallaba do ka faraka sadakati bon abeka jidi tallaba ani sungalo totun te kelenya ala ewa jiden bolo de jiden ka bato aba be jidi tallaba yunkuno ka do fara beka de awan kan jija awan balmo jiden yemmin faraka an kana nyino kode dusukun kalasi wodi ato jiden ko man qama laylatal qadri imana wa hisaba akon niya joni limaniya ani ni jigi bala ala bisara iya do bara nyuma wula bara nyuma pour ala ki ka bara minaye ko fula be wakati be an kana nyino ko an ka nyo hakili jigi ulula o ko fula nye jumaye bisukun kalasi ko namba ke ni la khara nyini de do bato de do an kan bisukun kalasa ka ke ala kelempewde an kana ko fo dina ko an kana fo dina ko an kana ke pour akaye ube akamme pour nkatanu ube jiyan nafa do kama bato kana ke wayde bato ka kala sikake ala kelempewde pour bato sarati bele ba fula mimbe bato la ani bara nyumala pour ala ka minaye bisukun kala side afolo faman kana yarizu liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada alakum mugumi ni benne alakum be nyogonya jigi la gara bara nyuma kede bara nyuma inketo ikana foyi faranka bara ina alako hadisul qudsiya kono ana aqina shuraka'i an shirki man amila amala fashraka ma fihi ghairi tarakituhu wa shirkahu alako hadisul qudsiya kono